Sve je laž. Rajsvic je sve učinio. Ja se sjećam, bilo je situacija, mene Kašanin uvijek zvao za nemački, ja pristojno govorim nemački, on nije znao nemački, on je želeo da ima svedoka, valjda i to želeo. I on je to, kad je gusto bilo, pa cijela priča o prenosu srpskih moštiju, o kojima se sad i neki dan je bilo u politici. Pa to je sve smešno. Bez Rajsvica nikad Srbi svetitelji ne bi došli u Srbiju. Ovdje se i ironiši što je Mozer dao jedan kamion. Ovaj pisac tog teksta. To je tačno, dao jedan kamion. Tačno, Mozer je dao. A cijelu igru je vodio Radoslav M. Grujić, sveštenik, profesor univerziteta, akademik, koji je čuvši da su oskrnavljene fruškogorske svetinje, knez Lazar, on je uopšte nije bio u Ravanici, nego preneli ga u Bešenovo. I onda ko je još bio, Brankovići i Štiljanović. I Uroš iz Jaska. Kada je to čuo Grujić, koji je bio rodoljub, kakav, to je čudo čoveka bio, divni Grujić. On ode kod Rajsvica sa sklopljenim rukama ga je molio: pomozite, pomozite, najveće svetinje srpske su ugrožene. I Rajsvic je tada obavestio doktora Turnera, svog nadređenog, i celu operaciju izveo, a Mozer je bio samo jedan mali detalj te operacije. I tačno je što ova kaže, ja sam to i napisao negdje, ne znam gdje. Ja znam Stolara, ime Stolara i prezime u Sremskoj Mitrovici, koji je radio sanduk za cara Uroša. I oni su došli u Beograd, Rajsvic je lično putovao. I hrvatska vojska, regularna, domobrani, su u Rumi na stanici odali poštu srpskim svetiteljima koji putuju u Srbiju u vagonima. I Grujić dolazi, cela vlada Nedićeva, i što je moglo da hoda i škole, sve je sačekalo na željezničkoj stanici, taj veliki transport, i onda je u litiji kroz Beograd uz 3 ophodnje oko crkve uneto u Sabornu crkvu i tu pred oltarom su te mošti bile do odluke mnogo kasnije da se Uroš vrati u Jazak, to su tražile Kaluđerice, i da se knez Lazara odnese u svoju zadužbinu, što je tačno. To je bila njegova Ravanica, ali dobro, nije važno. To je istina.